Mah dawuhna naon? Aing ge bakal warung jauh deui. Oh, si aya di ditu. Abang balajakan ka warung. Pang balajakan ka warung. Meli minyak, meli beas, meli gas, meli tarigu, meli asin, meli tarasi, meli cengeng, meli bawang, meli kopi, meli rinso, meli molto, meli pembalut, meli minyak sengit, jeung atuh tah lagi ngepel. Nggak segalasan atuh. Nggak ada salah gala bea. Naburu, ya lapar hendahan. Oh, eta kali po, endog. Endog yang budak. Jangan. Oh, ini gitu eta dah. Enak gue batur. Kabar udah kayak gitu. Oh, kayak si Aji si Ardi lah, entah berapa lah. Siapa semadang Ken? Yang bagus satu tadi tuh. Kenaun? Kenal lah kepo. Buat lu mau kepo mal apa? Iya. Ini dari Jis, Ardi dia, Nita. non Pak. Cara tuh. Ya. Apa beli kecil, ya, gula, minyak, tomat, cabai, gas, pembalut, nah. Balut. Terus Dengan pembalut. Lang geus apa kan? Nanya, kecil. Duh. Ya. Bikin mana kita tuh? Warung mana nih itu nih ya? Itu kan tadi. Ai. Yang balik mah benar Lah. Nah, kering lah keayaan lah. Kesel. Biasa nama Mang Dedi sok adi ya. Mana itunya? Keayaan. Kenaon? Beneran pisan. Kadia. Siap. Tadi tungguan ke diomongkeun panjang umur pisan. Ya. Dari satu. Karesa buah biar tuh. Dititah meuli pecin, liah, tomat, saga katut ke pembalut, usaha pemajikan. Aduh, Bener gitu. Aing pamajikan. tapi kita istilah baru dah tenang lah. Ada Lain panera we atuh ini teh ka urang mah bagian urang gitu. apaan sibuk masak? Tapi orangnya ai ka pamajikan mah Kalinya seru. Negara sebotol minuman. Sanggup euy. kamarana. Adio. Bunga. Pangalikeun eta. Gula, terus nanti teh tomat, pecin, uyah, pembalut. Hah. Balut. Teh. Mung Iya. Ih, kurungan bawa baturan ulang ge Didi Resep pisan sia mah di tita teh nya. Boleh pembalut gitu. Yuk ah. Bunga mah resep. Kudu meuli nu kitu patut buka pamajikan ge hantu. Oh, kali. Kita kesahanya. Aduh. Hah? Yes. Ya. Pangalikeun eta teh tomat, pecin, gula, pembalut. Jadi tak gawat atuh. Gawat. Santai atuh. Ya. Sok gawat aingnya jagoan tuh. Mohon yes, mak. Aing si Ajis bagian ogeng Untung mau udah gini ditanya aing kan tepareun teh. Kena gatil bool ada. Gila dia. Ngalengek aing dititah. Ajis narieun mere duit bener oge. Kayak aing bulit eta peukeun ka imahna sugan we tambahan jadi 200. Lumayan. Nah, itu rezeki anak soleh. La ilaha illallah, minta ka warung di lateuina ka mana meulina eta jalma. Kopi geus beak, teh bageus lapar aing. Anggar kudu teh ieu mah. Nah, ya latihnya si Ardi tanya si
Ajis. Kemana lagi? Arulin batu. Tuh, tadi terus yuk. Kemana nya? Bawa. Ada ya, tiang ya, sing puguh ya. Nah malah ada gua sedang deh. Orang tengaran kayak budak. Ya gitu. Nangis lah ada gua Allah. Oh, tenang aja, tungguan tuh lah. Duanya. Aing ngomong budak gede dia ada aing cek aing mah ya. Pukul tadi, Wah, nggak benar-benar tadi. Bapak kemana bapak? Dah inget tuh. Apa kita ke warung? Wanita nage ka uing, kuing jadi nanti ka mang budak. Aduh, ke small balegi, maafun. Mau uno. Jadi na, kayak nunjun. Tadi mana duit kasih aja. Hai kayak saya mah, baik. Sehat. Aduh. Di mana Dan? Di mana? Pasti mah. Ada di udah teh. Ada tas di kawal udah teh. Keur hayam. Si Ajis datang duaan. Terus? Udah kali teh bade nya nganuhunkeun ade di keur mah udah gitu buka duit. Nuhun pisan Duit naon? Duit naon? Ieu ngomongin goblok teh. Geus we uing mah moal loba carita. Aya nama udah nuhun ka Cida. Tadi si Ajis mere duit 100. Nya nuhun pisan pokona mah. Mudah-mudahan ada di sing kagentian langkung-langkung pokona mah lagi buat pemajikannya. Tapi lah bisa yang buat pemajikan. Didoakeun sing menang di pemajikan. Oh kana amin. Itu udah ngomongnya nu. Pokona mah wayahna nya ada di sing gede hampura ada dinya. Eta teh baru dah si Ajis teh cenah. Emang udah ya cenah duit ada di cenah 100. Lu tadi, Anu tadi jang meuli sambara THA. Ya. sekali naon tadi. Kumaha? Rek Salah. nambahan deui. Salah deh, wah iya mah. Salah ayo Rek nambahan. kacau. Kumaha tuh Ya, Dan geus lah mal bener lah, jangan balik lah. Hah? Jangan balik lah, mal bener. Ya sok tambahan di 100 di mah teu naon Geus we balik we mal bener. Hah? Tah balik we mal bener. Wih wae kita atas wih. Balik semal bener. Oh, tambahan deui cenah. Ya, Picasso. Kode A. Balik. Cenah usah layangan. Biar aku abi bade layangan. Liur. Sadel. Iya, ai. Yang mikiran lagi, amun aya jelema 10 nu kitu sih kana modar ai. Beulahnya sirah. Aing kumaha balik Salah, nitah kan kitu atuh. Kita baru udah tadi mah tuh, baru tadi mangbudeug bener ya. Sarwana barudak deui teu dipercaya. Bahas kan mamreun ku barudak sawareh tage duit. Teuy. Nah kemana atunya? Ampun, aing salah kikir teh. Eueuh deui. La. Teh. Mau kemana, Mbak? Kemana? Nangan Adedi. Hah? Kita Adedi. Hah? Adedi. Uing tes ade di. Pugu uing teh keur neangan Adedi. Ieu teh teh ka warung lila wae. Hah? Ya Allah, Robi. Masih. Uing keur neangan Adedi teh ka warung. Ya. Uing tadi pokoknya ade di. Ngobrol. Alhamdulillah ya. Diberi duit 100 ade di. Centek. Nunggu tai pang belum minta isu ngomong ka ade di. Enak sih. Penyerenyu gitu. Eta mah meureun ditah balanja ku budak, meureun lain tadi. Hah? Amin. Nuhun teh, si kuna sing kagedosan ku. Tah yo, abi tah ade di dinya tah. Si kuya. Nah aya naon?
Ya, pan tadi teh titah ka warung, nak pangkumaha teh balik-balik. Tadi si Aji, si Ardi, si si Udag di sana. Nita kanu budeg tuh tadi pepanggih di ditu. Dibere duit pada di 100.000 cenah. Hah? Ya teman tak budak. Misi pipi balik susul ah. Balik sama masalah kita aing. Aing tadi ketempuhan. Balik gerak dijerak ke majikan teh. Anita deui ka beda-beda tinggi.